ngomuntu rete Embu basomete Matiang'i ako kana Matiang'i amaya pakumuroseli rally pakumurangli kanisa kurese profession yae Matiang'i akonyeke. Lakini umuntu basomete Matiang'i kurugusiga umagumuko tanga Matiang'i taisaini tangeti mirimo tangeti kiango komenta nayo nga pakumwalimu usomete Matiang'i nganero tangene wati abantu nga mu basa ko chora Matiang'i yani tena abalimu na muligo ndago batebiga Matiang'i ko ewe bendero ko minyokiri oli to kwane atara ewe bendera ko minyokia igera abenga no ko bantu bwate ko sishindo. Let the world know you cannot deny a colleague and a friend. So we went to school together. If he wants to say where, he will say. Lakini mimi nikawa truant, I'm a school dropout because I don't have a PhD, but I have the capacity. Thank you. You can say hi. The rest is up to you. Asante sana. Oino mo pastor, olingira Dr. Kiongo Fred Matiang'i Embu. Mo pastor ibie kakarivil, una erena Matiang'i basometamu back in school. Akamakuimo kumo pastor yo mwenyene. Akaorganize kere congregation kire kene kabisa. Akabangira Matiang'i agachororo era kwanera abantu. Ekirengo kimo pastor ibuno kora kwane kwa lingengelinga akoimoka ay Matiang'i ribaga anyora abantu abakwanere kuruhabu Matiang'i nanyo chukura ibere sato abumbia. Ekula yamo ibere inye isano na chichiko na paka chaba milioni 7 milioni 8. So mungwano itaibo gusia. Onu muntu basomete na Matiang'i back in school. Umanyiro kuimoko omukolera mayo. Orarenga mungwano twasomete ko munobo president yakuboli. Inginda amokonye ne capacity ya nembwate. Hakarange gento P ara amokonye nakyo. No kuimuka amurikere congregation Matiang'i ache anyora abantu akwanere. Ase Embu County. Abantu babe 300 basoke isiko. Bayereso umuntu ngagantu akolete iga neiga. Eventually kunyalikana Matiang'i ritali ali asokere isiko. Apart from that, kirukurigire congregation bneyo. Matiang'i akonyoli baka media yanyoli ginte kukwane gore Matiang'i. Nende buna Matiang'i akolete function eyo. Asokete isiko. Akamaguimuka agautubia abantu ase Embu market. Weta abantu chirali atwale to chiri serious. Uyu bangete Matiang'i ningo no mapasta. Haya, tochikusia. Imoko na bataba mubwate chetu asomete nere kisi school. Na no yuminde miaka 10. Miaka 10 tangeti mero. Na neta jo kwana ndali kuobo. Ekara bete minister ya interior, ta promote Timochivu, ta promote Timonto Asani, ta promote Timonto asa police. Chitangeti meremo. Ono muimukire nganere. Ngomo pastor kuru Embu. Ubangira Matiang'i amangana maya. Kwa makonyora nga gusiga iga. Umuntu basomete komo erengo murwaniale. Matiang'i tangete kasi. Matiang'i tangete miremo. Matiang'i takorete ike. Matiang'i tangete iga. Oyo no muntu basomete Matiang'i. Yani noroche tavotiero. Nga umuntu basomete Matiang'i gusiga. Angete Matiang'i. Umuntu basomete Matiang'i utali kurugusia ategete Matiang'i rekero. Mbali selfish muntu ni pastor Matiang'i ningiale alinga sweta administration taliko ranga Matiang'i tan sweta DC Matiang'i tan begete po PS erate bete naki egasiane no pastor Matiang'i gasiane administration tegro munda ko limdu biria koraki akonyara lakini yo mugusiga yaraga sino ko ranga Matiang'i tangete meremo Matiang'i tangete kiango no weta manganaro enyanda mwamwe ya gusiga atobwate tigatutike ndogo succeed Matiang'i tago succeed isiko ya gusi onyenda mwamwe yero tegosira ko ikabuna bagusi mwamwe naki nyanda mwamu tebase kogera tuitane gusiga amokwirana kerokora simbarati atenine kabisa against Matiang'i talinga gosesi nki ne nyanda mwamu tu generally tetebeke maene yakogera kene ngiyo kenene yakogera umungwane moke piaka nenga erde Matiang'i support. It doesn't make sense. Umungwana okokonyete at a personal level as a campaign ya 2022 akamaguimuka at a personal level akamake sure nga simbarati onyole proper protection chikurejea injira hivyo mpaka sa mangana academics na konyete simbarati. Clearly speaking nga Matiang'i taete simbarati reason ende yonse yokumokana
Matiang'i tanya kora masimbarati. Tanya kumwatak, tanya kumara kene, tanya kumakora kene yonse. Lakini manya kuikira chinga kichibono Matiang'i ndio president. Simbarati nero mutangani wasoka isiko nero kumurwani. Enyanda mwamwembe. Osora isoko kali mtu nemi na mtu understand. Jafet isoko kali mtu nemi na mtu understand. Lakini Simbarati yaya. Tigirabu. Tika namba dia mangana lega. Kerena agaite ngano muntu basomete na Matiang'i bego kumukana. Nabaira through egento kia bete Embu. Bono tutegere egento kia renge kurwa so mwalimu osometi Matiang'i. Matiang'i no mwanafunzi anorenge bite masomete school ya Kisii school aneka masomie university. Ebinte mo kwana tiamba tevi. Inu moli manyeti Matiang'i kombwa. Incho mwanafunzi alengo mwanafunzi onena masomete. Onye Matiang'i na roje ngambo bena sogete ko Jubilee ngaenda UDA. Na ndoje ngogutu no mwalimu onorenge tago na ndigeti bamwe. Yanyinga kurugusia umuntu someti Matiang'i akwemuka gutenena kabisa agateba ngamochora Matiang'i. Ndete ekikora kin serious. Ndete bora niga. Nga wasomiri omwana ko mutebika kina obekiri urabe kuru sesemi etogoko. Kama kwimuka watigo mano yu aende school ogwa kresi myo gotebi na ikirega. Mwalimu gotinga congratulations, proceed. Nugeta mwana proceed. Kama kwigunga omwana oyo very PS enyanda mom yangera. Acha kutigyo bwalimu akwero PS. Bali bate batiga serende. Ngabono Matiang'i to new president. Omwalimu masoma dirika watebanga I'm proud to have my student going for the presidential seat in this country. Lakini mwalimu oyo kurukugu tunero mutani osokotanga muma iti Matiang'i munari mubasa ko muchora njeru tonde njendu tamunde opo trigo yupo choni butayo ngano bujumbo takete kusi ndende muleba kusika abalimu gakimuriho abalimu mubwate nyanda mwamulinga mokoro mwanafunzi ino obere president ngambobe mwikere tabo njibeka nasomre jiskuru awa ina somete ya mumungulika ikerengo kolechi video go mwalimu no mungulika ko ngakire simyo ndenga mukwa nakuruche ko goji arama nakuruche ko gamana nyonka nakuruche ko gamana montogete lakini oyero gutoyo mwalimu ke ere mwalimu ki akali oyu okoro mwanafunzi oya someti kagocha bumba ngaigo mbobe nyanda mwamunembe nje nako nitu sana kerengo rumondo atagete obuchumbe machoge borabo lakini yako ita Matiang'i omwanafunzi oye boniga kwanza tianda boli umongwa ngi akora siasa bono ogotiro onye Matiang'i boni akali 59 years Matiang'i omonyene ayebono omwalimu oye imyagere ngorabe nani myakole nebento kwali bagiri uko twali nyanda mwamu umayite tia tuborani na gite tukulitaye usina gite tukogota ni nyanda mwamu nani myakole za teacher onye mwanafunzi yokali 59 ayorabe kusina ite lakini makumuka kabisa nayo tenene ugutuora wate yabandonga Matiang'i no tiko nyalkan nyanda mwamu nere kirasi abana siasa bonse bimokora mbabate nyanda mwamu lakini ya gusiga nanya konyora paka nje yango sanga teba nae bono nae minto tindo jose nimbo likura bono ngewa yani nabo nyanda mwamu gwikira aso muntu arabase kunyupi esuma kwe nga muntu gete obeire president ngabantu ba mwanjire abantu bakubinga Matiang'i tanya ko basiasa na Kenya alikanda abantu bakumwanjika ugukunokoba tiamba tabinga nje ningi chanete timeti usani chebiaka kusina ba kusimwensi lakini amonde ya comment section ikeningi ngomuntu rete Embu basomete Matiang'i akogana Matiang'i amaya pakumuroseli rally pakumurangli kanisa kurese profession yae Matiang'i akonyeke lakini umuntu basomete Matiang'i kurugusiga umagumuko tanga Matiang'i taisaini tangeti mirimo tangeti kyangu komenta nayo nga pakumwalimu usomete Matiang'i nganero tangene wate abantu nga mubasa ko chora Matiang'i yani tena abalimu na muligo kerengo ba media gamna nabatebi umwalimu ko ngakire simyo ndenga mukwana ko letiverera I'm proud of you mukwa narwo goji muntu kete I'm proud of you lakini aba barbo abaguro ni Matiang'i mbali mukyaba irasa ko chinga kishaka sa comment section ngerese ngimoro chigasa no kusiga